Taştaktlar men yaşasınlıklar barбы? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum urmatlı бүгүnkү биздин Айбек инебиздин чыгармачылык тушоо кечти концертине келген кадырлуу коноктор, азиз меймандар, урматтуу ырыш кооздору, күлкү күйөрмандары, сиздер менен ушундай инебиздин тушоо кечти концертинде сиздер менен жүз көрүшүп атканыбызга Кудайга миң мерте шүгүрчүлүк айталы. Кудай ушундай күнгө жеткиргенине көргөзгөнүнө шүгүр. Инебиздин концертинде Hoş gelipsizler. Assalamu alaikum. Hoşlaşıp kala gelipsizler sizlerime birinci. Manayыңыздар жақшы ба? Жақшы отырасыздар ба? Негізі жаңа жылдың алдында ушундай жақшылық, жақсы самай, жақсы манай менен сіздер менен жолугушуп отурабыз. Негізі жаңа жыл жақшы майрам, мурда жаңа жылды башкача майрамдайт элек. Мектепте окуп жүргөн кезиңиздер эсиңиздерде болсо керек. Мектепте окуп жүргөн кезде эмне дейт эле? Эжелерибиз айтат эле. Шакекче жасап келгиле дейт эле. Шакекче жасап келгиле, мектепти кооздойбуз дейт эле. Шакекче жасап келет элек. Азыркыларга жакшы болуп калды. Азыркылар жанагындай салют тап келип атып берет, же болсо да баштамай кылып коет, же болсо клей менен жабыштырат го, мынтип, клей менен. Биздин учурда клей болбойт эле. Şu кызыл, көк, жашыл баракты жасаш үчүн дагы бир 4 коробка карандашын башын жейтелек боеп отуруп. Анан жабыштырганы келгенде эмне болот эле? Клейдин ордуна эмне болот эле же? Камыр анакем, молодец, камыр. Апаң камыр кылып аткан жанына отуруп турат эле. Ушу суюгураны алып, апаң айтат, "Мынягын өтүп алып, мына ошагын өтүп чаптап турат ушуну." Мектепке келгенде эжебиз айтат эле, "Классты кооздойбуз, жылтырактарды илгиле" дейт эле дагы. Бирден жылтырак мынчадан кебес берет эле, пакта берет эле. Шап пактаны салып алып, эжекең баш болуп. Паталакка жабыштырып коет эле. Жылтырак шалаңдап, мынакей. Жаңы жыл өзгөчө эле. Азыркы мектепте окугандардыкы азыркылар башкача экен. Жаңы жылга мынтет экен. Мага мындай кийим алып бериңиз, ак кийим алып бериңиз. Мен үстүмө ак кемсел болсун, анан көк калгатке кийим. Биздин учурда андай болбойт эле, бечара классташ кыздарда. Эсиңиздер, булардыкы карабы, көкпү, главный калгатке гамаш болсо болду эле, кете берет эле бечара. Бая гамаждын тизеси чыгып аркага айланып кеткен мынага. Шоңынча барат эле. Эркек балдар бизде эсиңиздерде болсо керек акелерибиз, мындай үстү кайыш тумак болот эле, эмнеринге маккам кылып байлап туруп. Эки жекесине жылтырак тыгып берип койдулар. Болду ана сен менен аясат ошо жаңы жыл анаке. Биздин учурда Аяз атага ишенчүбүз. Аяз ата келет десе, Аяз ата келет экен. Азыркы балдар Аяз атага ишенбейт экен. Мен бир жыл балам мектебине баргам, Аяз ата кел. Бечара Аяз атаны 4-5 класстын балдары кар менен уруп көчкө те аңтарып көтөрүп ойноп жүрөт Аяз атаны. Биздин учурда башкача эле да. Аяз ата келет эткенсе, Аяз атаны күтөт элек, Şu 4-5 класста окуган балдар şu Аяз ата келет деп күтүп турат эле. Мына браттар силер деле бир 10-11де окуган балдар элеңер го, şu булар деле лох болгон экен, ушулар деле чыгып алып күтүрөт экен. Аяз ата келет ошо жер. Аяз атаны күтүшкөн уну. Азыр Аяз ата мурда Аяз ата келет десең ишенет элек да, азыр Аяз атага эч ким ишенбейт экен. Аяз атаң да кафирис болуп калдыр азыркылардыкы. Бир кичинекей бала Аяз атага кат жазыптыр. Аяз ата жаңы жылда биздин үйдө наристенин үнү жаңырып турсун, биздин үйгө наристап келип бер деп кичинекей бала кат жазган экен. Аяз ата шүмшүк жообун жазып өттүр. Болду брашка, апаң жөнөтүп бер деп. Мына жаңы жылдык корпоративдер башталат эми. Кудай берсе, жеңелер ошого даярданып атасыңар, сумка, косметикаларды даярдап, машинанын күлүшүнө, запчастына караганда ушулардын косметикасы көп го. Сумканын жарымынын көбү ушундай жүрөт. Өзү бир жака барганда дагы капа болбоңуздар, мына апаларыбыз сиздер эмес, мына кийинки поколение биздикилер, эмнекте отурабыз го. Тойго кечеге барганда биз şu ayallarыбыздын айынан кечигип барабыз апа. Биз силерде болбой калганбыз мурдагыдай. Эмне аксакалдар отурасыңар, силерде ol аял башкара албай калганбыз биз. Азыр şu бир жака барыш керек десең, дейт. Сериал деген бир бала чыккан. Жана Султан Сулайман бүттүбү ушул. Бүттүбү бүтөлекпи? Ушул бир оору болду айланайын. Биздин айылдын аялдары 90% Султан Сулайманды көрөт. Şu
bir seriyasında İbrahim Paşa degen ötüp ketkenken bizdin ayıldın katındары 90% kök kiyip aldılar. Bir iki jolu Kur'an okutuk şoşup pamayımçı. Sultan Süleyman menin gelinçegimde oşonu göredi şu. Bir günü gelsem şolokta uylap algan. Tınçılıkı mine olsam ayta albayt, şolokta uylayt. Oylanıp koymuş ben. Kuday jalap kayın jurttan bir öjerim ketken bir dep koyam. Hayt, atası ölgöndele uğuzatqa haytçı desem mintet. Küremnin ballarını urdap kettir deydi. Bunu tragediyani qarap koy. Menin balam menen kızımı sadikte vaşpitalınsalar qarayt. Men katınım kürenin ballarını qaraşadıgan şerde oturup alıp keçko şerde. Erte menen jumuşqa ketip barabıt aytasın o. Bugün saat 5'te. Aybektikine saat 5'te toyga barabız. Üy toy kılıp, uul toy kılıp, dayar bolgun ha deseng, şunşiga oturup alıp, hı deydi. Saat 5'te gelsen bardık nerse unutulgan serialga girip ketken burcu, serialды görüp oturat. Girip gelip aytasın, saat 5 boldu, bolbaşsın deseng, hii deydi, hii de oşonda es deydi. Apalar şarga gelgende balarыңыздар жана кире бериште байтынка чечкен жер бар го, ошо кичинекей стул бар белесиңерби? Ошол биз үчүн коюлган. Ошо наркы кийинкиче отурасың ошол жерде. Ошонун эски патинкесиндей болуп, ошону карап коюп, ошо наркы үйгө келет, берки үйгө келет, аякка келет, бияка келет, ана жиниң келип кыйкырат. Болбойсуң бе? Bir saatten beri kütüyorum. Kara otu öğren be deysin. Desen mintet. Bunlar oңойлап bir söz men öçürüp koyt bizde. Ne deysinger oşonda? Ya. Mintet. Anda barmayın, bar özüň bara ber deydi. Öldü. Anda barmayın, bar özüň bara ber. Жалгыз bara albaysın, uyat. Barıp alıp katınım ölüp kalgan sen işenbeyt, sen murukku günü görgön. Ha murda apaları zannet ayta albayt la. Anda barbayım desem ne deytiler apalarız? Kanday barbayım? Barbaysın. Borusun barbay. Çambaşka birdi jegende na apalar. Aldığa çüp jene galoşu joldan giyip ketetiler, ketip barak joldan bilen kirip ketetiler. Munake bizdi gireşinet. Anda barbayım. Kaysıl göynögümü giyem deydi. Aylanayın, şifanyer tolu uşulardın göynögü. Şifanyerge, ayaldın göynögü tolup kalgan için beçara erkektiki şifanyerge batpay, içine batpay. Şifanyerin eşiginde kırında ilim durat nerede? Oşon için libo erkek toyga barganda görgün, libo erkekin göynögün jelkesin bir ton koyup kötörüp jürüp bir 2 saat oşo jayılıp ketkичe şöyle. Kötörülüp kalgan. Eşikte durup çıkıp ketken ne jonu? Kaysıl göynögüm giyip baram de şu. Akır barbayım desem ne deysin anan? Anan jaldıraş gerek, ballar gerek, toy kılıp barış gerek. Keçirip koyacağım, açım gelip kıykırıp kalan. Geçeyim, cürüm barıp koyacağım desen. Koyacağım, geçirip koyayım, açım gelip kaldı, akırın paltosunu ap gelsen. Nitip koydu ko. Bir yağında bargısı gelip ölü bile atat narağında. Paltosun giyip, alıp çıkıp maşinanın canına gelgenden keyin maşinaga oturguzuş ölümde bulardı. O şehirde bir butun salıp, bir butun salbaşı jarım göçük olup turat şehirde. O şehirde. Bunu şunda eşik menen putqa bereyin deysin. Katınını toyga kayşit verip barganda daha uyalasından da verip barganda. Akır aldaysın o, bunu putun salıp çeyi. Eşikti düp et cevap durup. Akırı maçtanın artına ötüp dağı. Bagajdağı karıdan alıp. De ooo rüşkür olat beçara erkek. Maşinaga oturup durup maşinanı ot aldırabız go. Maşinanı ot aldırganda bular maşina menen koşa ot alat. Maşina durun la 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 çıkıdır. La 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 la. Sözleri mineriңe ötüp geldi. Kulağına tıkılıp batmaya kala sözleri. Oşonda iki oğuzdan bir oğuz uç sözde ayıp duruşasın. Ara biz menen, mindet bular, mindet. Seni menen jaşağını jakşılık görbedim deydi. Allah. Seni menen jaşağını jakşılık görbedim.
Ha, mine buga çeyin jakşılıkты koşunadan görüp atasыңар, kayaktan. Hiç bolsa cumasını 2 jolu jakşılık görüp atkandırsыңар. Şey maytayın degen meş bolsa bir 2 jolu kurgoy kalıp lagman alıp berip atkandır ha? Sen menen jaşaganan jakşılık görödün. İçi dartın içinde ketesin. Ras boldur özüň tagaňy bilip alsap koysun içingen. Ayta albaysın sırtыңan. Şu restorandın aldına var, şu Jallat restoranın aldına gelip tokta koça kabağı mineriге düşüp atası can ölgöndöy bolup kelip toktaydı. Şunu. Bizdikiler şunçalı aktrisi bolup kalgan. Maçlardan çıktık. Restoran tepkiçin attaganda özgürtü. Şunu götürdük toktagan restoranda tepkiçin attaganda. Bunaka. Restoranga girgende restoranın siveti menen, люстрасы menen koşa janat kalar. Jark deyt janele. Jark deyt. Toy neler menen. Jasыңар toy gutbosun degende. Çoç kötesiňe biröňün gatynap gelip aldy mene belede. 2 yaşta turgusup alıp kuttukta süýlegende ölüp algyn gelet go. Mintet 2 yaşta. 2 yaş baktılı ulgula. Bizge okşop uruşpay ıntımak jaşagala degen bölüp kalas. Şoň üçin urmatly ayal zаты, aman bolуңуздар, hiç kaçan karvaňızlar, arwaňızlar, tüýüşdün bary Hudaýym sizlerge bergen, jakşy bilebis. Hiç kaçan betiňizlerden, yüzüňizlerden jylmaý ketmesin. Rahmat sizlerge. Eliza Kuşbakova. Kınarı Kurbanaliyev ağayız kararşılıklar Kınarı Kurbanaliyev.